Monan iti mo gisusuay katapurimanan toriri mo leto sinuwala kada katomo haroson lihon haroson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mo ay soko iran sinunod kadang ketemu Yesus na sondihon harmasok takong sangunan kusurot ako dinangaantakan korong ginaw ilpong sarang kanakato haroy sondihon haroy sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamuduli ay soko iran sinunong kadang ketemu Yesus na sondihon harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamuduli ay soko iran sinunong kadang ketemu Yesus na sondihon ay soko iran sinunong kadang ketemu Yesus na sondihon kadang ketemu sondihon di Yesus. Kano misisa taka iswang sambayang kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw tu hina kami ang paidahay mantad di kasadop ang gisambo kaswabon diti ano pasikaw ang paimpasi kasarihay hina kami naging ang paidahay iswang dat opisi saan dahay maya iti sambayang kami susuap iti tinasambayang tayo iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, mabunas ako sa nang kasabon, kumadatid ay sanan, o sanang makinoposikan, kasabon na ba no? Tumbay ano ko dat, ang sapong ko na napasik, di ba nagi? Namila kamayan iti, managulo iti to, masti inad, aswab to kang masik manta ko mga lamanok. May light nga mopong sapong takad apasik bas takad napandad di nga apo ari kati alam nga apasik takad na tunaw bas ke jadi iswang kapinting ubasan dati ti sambulan na di ham limota daw takad dat iswang na kabaktian kalaw sikog kay dat ating kadan dati tiki nga nakatanom mo di iginawa dati dat soy rasumuab sumambayang toko jadi inapay kalansanan ko iyoho sandiri nga sakira na pod ay ako kinarahingan pay jinon dat papatilang busitid iswang dat kabaktian min susuab nga inapay kalansanan ko nga naubas ta ko na din dahara kabaktian kasuabon
atau kanu pemiloh det membasa de sendiri lebos kinarhingan nga hara kasari na pay ginawa dati det hinggo madit kabaktian da tanudan kutibay no kam ihumon nanad maya dilat internet ki Facebook. Jadi kaun sikaw nagide tambalo tasuay tu iyalo nga kasari-sari dat papaintalang papaharoh di teranungan da kaswabon. O kita kuhom harohat kamogaton. Jadi puji Tuhan tu agumu dihat rekoton dati hari mangkuit kahit to ko diti dusun nga may kagusuang giharod haroronungan te kakabaktian susuay ki. Jadi kalansanan to kana pohom yadih dah isuang dat katilamusan iti karohanian dati kaubasanan karohanian dati maya iti kabaktian dat misusuam. Jadi kung sikaw da kapagyampayan dati ay lansanan ko bagid iyo sendiri nga milah na pohom oy onto ko dati taon dat bay no gi isuang KKR san taon pukul 5 na ginda misusuhab. Kahit ako naponda san taon nga harongain da sijil to ko dat KKR san taon sijil mantad da kinarahingan sendiri ki o basta ko na rin san taon nga di KKR misusuhab tahun 2022 na pohom ato ka na susuhon dat ay kabaktian misusuhab asal pukul 5 nga tokom sandiri ta ka na pamangukabot boras kinarahingan ki. Amen. Okay. Jadi may to ko patilambusa pelajaran dat hari Jumaat to bay no. Suwab no po nga tadaw sabat nimpun da sa dapon na bay no. Kulom no di pelajaran khotbah dati ti suwab ge. Keluarga pa to kasari ko susuay. Intangan na gindom hingga ti sa it pelajaran di ogumo no pala pelajaran to kalo nga ay intangan na gina dati pengkuro harah no pamangku i orohian pengka hot topic dat man imbulayay kana po wah balan to ko lah gitu. Oke. Jadi may to ko patilambuso pelajaran na pa dati bay no nga 5 hari bulan 3 inapay tuluh kapyala nga tulun asur ikaratan kalobo nga sira na panuman ko waya ay pelajaran dawhom arahyan ako di manahak da tuluh dat iloho di manaw panaw tay ka ihirid tuluh da hiri Facebook nunuhi panambarasan dati debay no Yerusalem di naratu nugay isa tayangan da orang putih did ay gadir dahay iwalain opurak ka naratu kadi ba haramay mati lagi. Oke. 2 Raja-Raja 17 ayat 23 gisam bakinarahingan na po nga papoinsado tulon Israel mantad ito guangan daw miagalit nakoboros daw miyampay pintangaan painsanan at hamba daw para nabi ina pa di tulon da Israel nga nairangkato mantad da hiritan daw minay hilad Asur ikamandat patataman paingka nagisang babay no pa kaya ailan datid iti na po Israel nga secara ringkas lah kawayaan dat iti tulon Israel sekira na po intangan to mod dati lay anarwin da saritalong nga naimbulayay bo intangan to mod da pa dati nga sayra na po Yusuf numan Pobolio korikot na di siya dilad di Potifar
mantadat kinangayan di Yusuf dahiri kinarhingan na po nga amin na nang kiadisyo gisambokarikat tahilo hingga na pa Yusuf nga nasilihi siya dat nuno tulun da kinarahingan imong injil lahila bandar pan ka bandar istana negara jadi kajadi siya nomor 2 da raja papakita dat sayra na pod ikaratuon to ko nga ay ato kay kinarahingan hindi mantang kiaday hinoy kasari kinarahingan nga apurimanan na pa datim iyati na pa nga mangsa kaadaan na dire nga ay kinarahingan mo ng kiad hali piad ay asan ang inaway Andi Yusuf nga sayra na po nakarikot siya dila ina po it nawayaan di siya it miyagalidit asanong bari bagi nga mila kinarahingan dat numan unsayo gisambot ina po dihit asanong kakitanan kapurimanan idi nga nasiliberkat umat tulun-tulun dat antakan idi jadi kakah na di Yusuf dahilo nah monandig no ti kadaw lagi jadi iyati no padi nga ay milok kamayan dat magyagal ta kana ditibo tu haro ditit kiki aramin susuab puji Tuhan tu kapagiran tayo ta kay di okay karikat na padi dihila diham nasili berkat akan nakakumadi keluarga kumabangsa Israel nga kumasang pamagunan antakan ini pamirangkat-rangkat na di lamin dilad Mesir di hila na di kinimpunan na ginumumo gisam di karikat di zaman Musa pagidu na gidi mantadat hila iya di naris secara ringkas bo jadi ay mantad da pinagiduan dela di guli dahil tanah kanaan isuang da tindalanan do gumuli nga agumu diti kabaling kahangan no bas sa didit ay kaubasanan dahil Mesir ina pa dihit kapasian dela nga sudah pasti dat ay ina di kaubasanan nga dila ilang masira paindalan akan pia kano ba sila dat papaindalan nga kaping kita kasari miyagal wadidit nakatanom mo did isuang ginaw dilo ribo jadi sayra na pa di minagindalan nilo da gumuli nga nunu na pa di o kito nunu apuri manan dilo da hilad Mesir nga manto kati-ati ka kaubasan mo tid dati dia digi kada di dat asaru no padi karong lumanan di gatmi suswabilo nga ilo di sigog kad asili kaubasanan sigog kat tumanod kada no dat iyo di jadi iyati nga hari di kaubasanan pukul 5 tok haro kebaktian ka haro pisisaan biarpun secara online basta kana di iyati nga kainsadu ta kana po teko sakirad aiso nun datit kay sisan datit iyati nga no basta ko no tok man to kay ti didilaid ka jadi ilo nakajadi kumadelo guli ilo hirid tanah kanaan haron na tulun dahiri kinasususapin ni susahan pakagod baparang pakagod minagano no kala ayat demikian la sampai hari ini gisam mo din nga parang kasari lagi parang na po jadi ay asususa imo tila awayaan nila nga may taka imbulayay nuno di hat kantakan nila nawayaan dilo iti awayaan nati dating pudon na okay isuang dat 2 Raja-Raja 17 ayat 7 gisam 23 tok membasa ta kumadit tibay no
um ay manual di dahatid Alkitab, harap ako Alkitab gi. Ti dia mompot ko na kamambasad, mambuyok ako na humatin na akon to kaila. Jadi man ko na pat ay terjemahan bebas. Santab na padit mila-mila ko barasan na duso na man ko duso na laano pa daw malayuan pa lagi. Okay. Keruntuhan kerajaan Israel. Ayat katuru. Iri na pa nga na sili tulo na pad Israel nga nakaduso kumakinarahingan. Minanghak dialo mantad dahiri tanah Mesir, mantad kekuasaan di Firaun, raja Mesir, iyalo na padi nga sinumambah iyalo da kinarahingan da suway. Okay, ino pa kumaysa dahiti nga nakaduso tulo da Israel kumakinarahingan, haraw kinarahingan dilo da suway. Ilo not keruntuhan kerajaan Israel. Punca teka inapahit kakuaan dat agayo nakuratu naratu ila Israel nga mantada dilo sendiri ikapalidon dilo tumangkid dilo mantadat kinarahingan. Ngono pa diring kaso ilagi iati nga ilo sakira na pod kaduso mimangga berdosa ta nati nga kada na usa sakira na pamusa ta kad isuang na dosa kawaya ta na pa kabaling kahangan mila dati kamayan dat iri na pa nga memberontak sumap ta kaya kumakinarahingan sumap ta na pa kumakinarahingan hampay kuray di siya manginterong dati na payong kakinarahingan nga say di manu kadati iri na di hikamayan dat sumap sakira na pod anuan ta kakinarahingan da payong got haro dosa rumikot payungan to ko na payung dosa ka nga mada to ko ori katan to ko na dit dosa nga di okay jadi ilo aring kasila ayat kasalimpunan lah nakatangkid dilo paimpasih na gelo tumano di kaubasanan di tulun-tulun di minangugad dilo inugadan na kinarahingan mantad da tulun Israel tumano di kamayon iwinon say di raja-raja Israel ke adat istiadat gumu matiti adat istiadat dati tiki kito himangku daharo hitit ay dah kapi hunong hitid dun kitab ikaw basanan ila adat-adat ngay ke iso no po nga si ulad aboros kugi itit momolobong arikot na pala momolobong ina po duo na kaubasanan na kapit orang o dati awayaan ay nalanan dati sendiri kumiso bulid haro makanan mantad ko rarapawon ang tamaw yadigi kaubasan no hati dia de hingga haro ngayon ko nga puji Tuhan na haro na hit I will go na la ino pa'y kaubasanan niya di nga ana dati man pindalano muntok ko pod hitid dahay kagumuan na pa nga tulon dawago ombor usaha na amanano didit tok amo ti abulid haro ang tamo ka hirarapawon kaubasanan pinting ubasan no jadi hingga kinenan dati iyo kayo hikatua gerejad iswa gagurup dati dendo hara na po hamidu pagun sapon na dati abulid haro tong tamo ano po abulid haro ang tamo pugasan nga dati sangin tamo nga ato kay mila sapon ni rid it antakan ni di nga dondo to haro mila di dati man pagibabarasay
ano mo gidu ire Adventist pia mangamalkan dit bulid hararapawon dat ang tamo antaan harum iduk pagun kau gaman no kagumuan iya deh jadi ay sabeza dati yati iyo lo miagal ta no pagi okay kumoduo sera dat ihirid pemelisakan mangalit nendo haron day teraun dat ang tamo aratu ki kotonggoy ay tok mo kapiolo ka modasin nad aroy kotonggoy i round ang tamo nakuro inapidhod aylan nga haron na po katonggoy di tamo ki apo alay dam haro sumusuhot yun di nga paling kurang ya kapere otapat tu ya kapere harot yun di bulid harohat ang tamod isu ang makanan iri pagid mo ito kanupod iharom idu pagun ki manuk mo lulu kano pa ko manuk kagandot kobasanan tu mura-mura lah kano pa ko manuk bobos piad hararapawon hara ubi gantang bobos piad haro nga kubis lah kobasan tiad digi jadi saya na pod hirid memolisok tok haro na pamati oto mo pagyahawon na mo'y pangidu tok dia kadapo kangon tumod onmo nga bagi na pod doh pandangan pribadi lah haro na pa'y kotonggoy nga ay ako ni ko atumbay harok panumbayan ko tiad di nga moy dat ino po hit kalit dahirdi nga it opili-pili sera no pod opili it kalit pangalit dati dahiri nga ino panday coin sokon daw nga alumis manong kuyayo kakanda jadi ino po it contoh lah sekiran gamut nga kotonggoy ay lantag ganda rumamut ganda gamut ki obinsa satin daw iri dahad ay nurid di kapam kohanda mandit niya galidila okay haro pa kagoy tiso numagar di so saro ko dito no ay nahawan na dito garang ay tina bangat kilaw okay jadi iti dua kaubasanan no dati ki sakira na pod adat istiadat iri it misapilot bor sa kinarahingan no dia salah dati sumap ki atau ka pendalanan iri iti kago rasok ko oitom ki kau basanan harum idupagun oitom rasok dati tokom dom idupagun iti do rasok bay no kau basanan no kuro tumanod dapat ay dongeng iri nga sayra ano pod oy mo pakayan ina pod dahit nugarit yad di sa ko na mamaratid dusun ay ina pod dahit gampamatay nga anda ko kita dati kabo jadi iati na pod datu it ang ito magarong anda ko kita gampamatay ata ko ndo karundun yadi kabut tangolun nga isa di no kailo jadi ay harap pa kagoy kumapat gumumu man ko di suway pandalat ang oritan ko di na kumin ki kumapat iti iho nga kumbal ko ited di harahit sera no ay manimpun to kam mangalit ngonto ka nando anway tana susuway di pelajaran do bay no oke kejadian 3 ayat 19 kana pod hilo
miampai mamitumos ko iya no po nga maghihumbo ka kanakanan no gisombo iya no po nga gumuli ka guda tana tu mantada hiri danoy ko anwo iya no po nga tana ang gumuli kanda tana ka dobo kabulang nga mantap tana ki jadi magano mamurut to kano di tana mantada tana iya no po nga gumuli tana ka marak kapapatami tana ki sampurut-purut to pun di tanam sang kakata ko punda tumano do pa dinarangaw ko inailan ko ikamalahingan iri na po nga kaubasanan ni gulo-gulo nalihuan ko na dito pero na di taon ako di kalam panduan buku jemaat harakatwit may ikaw na pamurot na tanam kanda do kayo ka buku panduan untuk para pastor nga ako di kasarom hari may pamurot tam ilo ka nga tumano do matidit kamalahingan na kumbalo ko na karangam dang gulo-gulo hindi may pamurot ka nga no basanan na di dati di dat iati no po itinapot ay kahandaman dila tiraso ko itom nga akon kami agal dati asorobay no iati no po dandag iti sukad wago to kono bagay tibo kakuaan no pa dati mamakay diraso ko itom asanangin dad atutunan dat isi ano po nga ahli keluarga ka santab no pa di keluarga inatang kiadan o ito magarong ka asanang takan na mangilo nga tadon mamakami mo kan gayad di mamakay no pod item nga mada ada ino po higam pamatay nga kakita dati ang parundunan takan dagi ilo no hit adat istiadat dilaid kinubasan dilaid pamsera no po naubasan hanto ko nga nakasimban na dihit kapamahandaman rati kapamusarahan dati pasalilat ko basanan dilaid harakagoy akita ko dito no dat ay katuro tadaw 40 hari 100 hari haranang kutid iswang Adventist haranang ko panuhan dati yun eh. Sedangkan dat ilo pi agama do kagumuan borosan kula saudara kita orang muslim ay lo magakon nila 7 hari 40 hari 100 hari don kapir mo tila ajaran lo kadi lo ngahari ma iya lo mga papayndalani ihati nga papayndalani tok kebetulan mo tiditi ay tom garong itid kon ida ko kon ko monombora sa kulo pasalet ilo debay no nga awaya andi wo panginaro-naro ima oke jadi ay paingkukuro to ka monimba niti ko basanan no may galit di nga susah to ko itino po ang ngamulok sumap na po ilo katagadan di mololohing iyati nga harakaragu-raguan sayra no po katanggay atamo gi adati ngayon katakanlah diati it orang muda adati ngayon poporo na bumati mololoing tok haron na pumatit o sikap kago sumusuh tam iya kayo no matit kakuaan idi ako tumano ditit pantang ako mamantang iyati na pasalawan haron na po na tumangkiad ay dagad akon kayo kuwo ka manta di ino pa di ko basadan nga turun tamurun gisambo yati dendam mungkin na gisambot anak cucu cicit monyet eh ay tok umbalan ta kana kamamanimba ni Milo eh adat istiadat tradisi bari ba ko basanan eh jadi pandangan pribadi to kana pom ino pa harot tadaw katuro 40 hari 100 hari nga akon ko sebab dot atumbayaan to ko diharat ino pamati tadaw katuro manginturo ino pahit akon ko pananud da kinarahingan ki manginturo matulod di
iati nga hari manginturu ketujuh hari ki manginturu to ka di nga iden pengkura di tede demoden ko deminamangon na manginturu menarita na pakago manginturu tok aramay matilo insahan ako na nakamo nga manginturo nga katampura si nga katampuy raki mah ino po hit katampuy raki di nga mampisok mo tigari ki mampisok gumuli kakagod hirid wala itulon di mo irusod daw susuay mampisok nun dagi kada amo nda buli sa boras-boras si gagad but hari kontut isay po di katahan data kairak no pun dagi na jadi batal manginturo susuai haro ni tambalut to kombal manarita lad haraway ke igalas harus situruh kinuan situruh tok narasak ko pigala iway giri galas ano ay lanom otopat ka piyong paingo korola si gagay hari minay paniok dadamot nago kini nga agum mo itay lando kayo jadi paingo kura ta kamanimban iti tradisi kaubasanan ki aya harodihot takziat akito ko nga siyaw kumadi na tangkiadan ay semoga keluarga dialog tabah menghadapi cabaran situasi yang pilu ini pahilon tak padila lah da arohay di pukulanam Oke, ayat 9. Tulun Israel pinapoindalan di nunuhi amu apatut kuma kinorohingan delo. Yelo na padinga papaingkakat bukit-bukit pengorbanan hingga na pa'y kinainan delo isa makid di kamayandat pantamangan delo tayo ipiay hirik kota. Ayat kahapon. Papaingkakat na gila tugu berhala tiang-tiang berhala da hirid sakay nuluhon di angakawas isiriba haran nagi kadawit isiriba dat kayu. Yelo na padidinga papaharay lad korban bakaran miagalidit bangsa-bangsa it numandat kinarahingan rangkato natawan idapan dielo yelo na padinga mamuasaid hal-hal li angaraat gisambot papaintalang ko karulan na ginawa kinarahingan ayat kahapodam 2. Yela nagi kadaw nga sumambayang kumadi berhala hali pia kinarahingan na pa nga nakapamoroso kumadi lo kada kau pamused miya galindo. Kinarahingan na po ang pinapahingat kumatulon Israel nagi kumatulon Yahuda ipagilitan da nabi o insanan imangingintong guli kau no mantadi ralan dakod araat tanudo no do kayo insana ni perintah penuhan ko miampay nagi kadaw di undang-undang ipinasunod ko kumad kokihan do kayo ipina boras ko kumadilo ipagilitan di nabi nga yelo no padim amo kinongaw suway ko mereka menegarkan tangkuknya
okodaw tulu dia lo mia galod dit kokihan dia lo di amu tumbayan kinorohingan ikinorohingan dia lo magadada nagilo dit batos ipinasanda dit komolahingan om nagi peraturan di pinatumboyo kumadia lo yelo napadinga tumanu dit dewa kesia-siaan gisambot tumanu dilo di bangsa-bangsa di paintutuk dia lo halip ya kinorohingan na pala nga nakapamisunod na dia lo kada kau pamonsay demya galindo ay kapadamonom yelo na padinga minanangkiad o insanan ni boras sa kinorohingan minamonsay na gelo dat dua patunggot sapi juga mereka membuat patung Asyerah sumambah negelo kumad tawan om beribadah kepada Baal kagu yelo napadihom papasambah yelo tanak dielo sebagai korban isu anggetapuy om nagi mengingintong om yelo napadinga papa anak-anak nagi tinan dia lo sumap nunuhit paponsay nunui arat imata kinarhingan gisamba irina pom papaintalang karulan da ginaw kinarhingan. Okay. Jadi ngono pa di dati intangay lot kendalanan ng kaposian di tulun-tulun dat Israel nakuro tu naratu ilo nakuro tu nahla nakuro tu Israel runtuh man tadi kaposian kaboboyhon dilo sendiri saira na po papaindalan nila nunoy arat depan di kinarahingan sapon dilo boros kinarahingan yelo na po di nga pengkuro nakainsado nakatangkiad mantad kinarahingan. Okay, harotisok oilan datid iraja Salomo na po nga harot turo na hatu sa sawo talo na hatu sa gundik nga nakura tu ay se tanak kisyo oilan datid ako ni ko yodi na padadi ko piyo sawo hom tokoy pero di ho tanak turo na po na hatu sawo no saresan na po tanak turo na hatu sa tanak ko insan san taon nga ay naborosot piro no ribu piro na hatus piro na hopod tanaki ko Salomo nakuro kano po dilo ipi ay tanganak dilo nga pasambahon dilot kumakorban jadi ino po isawah ngay di Raja Salomo di okon ko pananud ngay kinarahingan irin ni gimang kuminang imbayat di siyo dat minsado mantad kinarahingan. Jadi saya na papaindalan nilalot kaubasanan paindalanon nanda dilo nga ngon nanda anoy tanak man pasambaho paingkuro di gumumu tanak kat papitahak-tahakon dat ko isu anggat persembahan korban bakaran okon kamontak kinarahingan nga montak kinarahingan dat kumadil lo. Jadi iri nohot ay kakuaan na nakura to ay aray tanda o gumutanak ti Raja Salomo. Iri kinaubasan di lo. Jadi iyati debay no. Man ko na po dat secara umum lah. Kasimpulan dati karay tili kinoratuan na kerajaan Israel. Iyati kadaw nga miyagal mo tila kerajaan Israel. Ato kay kainsado mantad dilo nununo po hipinabuat dilo dilaid iyati nga poponsay nunuhi man dilo pendalano nga namodified na takuri nunuhi pendalanan dilo nunuhi pendalanan dati papaharoy helo dat ay korban bakaran iyati nga haroy korban bakaran dati sendiri gitu
haro kinorohingan dilo dasuai iati nga hari kinorohingan dati dasuai mayelo pirikotit dukun-dukun ngay imongingintong harti isa kabaling kahangan dati ki iti momolingos buli ka mo ipakilingos o ruan to kano pa sumakit to kailang mangubati kuwo ka mantad ako piat isadu karikot to kadiri may rikot da kailang mangubat ka subo-subom ino pa yung mangubati di muhot di dia maginom ko manigup ko mangkan ko wogok ang sera na po taluhit amo kanuno ko mahanagi ubatay kararangahan ka kikitanan na po nga miyagalo dit paintopot tat karangahan ka kitanan dati la bobolian paing ko na makiurut bulihi sa kira na po ay oilan datid ino pa iralan di siya di mangubat ka mangurut nga ay kapisapil at boras kinarahingan no di sala ki no kumbalok mo ti di light dat ay 6 minute po no kumbalok ko di light orwala likod ko ba orwala po kasari nga okoni ko arwal ko piya nga apuri manano amulok po dan takandid baru 27 tahun haro di badu-badu no borasan da tulundat dia pandai mengurut itu ka rikot dia hadiri badu-badu hintai ko di badu-badu nga kogos potay di sila mengurut kata soro ko rikot hadiri ilanom no ugamadi badu-badu lang Kristiani kabo ado korikate haditi banad may ambalot dia ka nakurari ka iti nati may intutun dia wagu pa ya haditi kampung iti kapisarita di haro dadit boros tampalut tamila ko mangurut ka minangin bulay milahi bo kadi bodu-bodu hingga arwal no ka hiti likod ka ko kayo numuti disyo ki alasu ko ka alasu ko kaangko sukatan no linasut alasu ko kasi kayo nalikod ko nakawaya ko dit itiyon ng diolo nasambayang ano kumutiyo nakawaya ko ditiyon ng diolo kasi ino na di kakuan na inan na palikod mo nga may agalindo ka nga mantiya sambayang ay ka tok sambayang ay kung matidisyo di nga tok ino pa sambayang gisyo nga hinggo ko di da kinarahingan to mo di mo ti return kaamin na di arwali di kasari likod ko kumon na pa di nga adi o bisa isambayang isidit adi na ko gadid dit nakasuwang doho la arwali di kasari kumbalo kago katano da tambalot antakan no pa di nga hari Minggo ay sa rumah sakit ay so no di daray bo iho po dit asansagan ay say malisin antakan di ngay na di hadit mo itanda di lamayok pakiubat ka kari kata isa walay tando ikadaw rin tondo no pa kagumuan ki malalahing no ba hingga tarual ka parulat hitid kangkab ko kanas siya tok humbalo mo tid hirindi ka pin nakakita ko magambawon la haro di bisin di siya tagayog haro kagu bisin dat
numan patinggaw bo dari suang haro di waig haro di hit komburong kare nugyahit harot miagalit ti pinapintay dan dit i kaping-kaping ke bosi lebih kurang iradit tila agu musangin tayo dom iridiman papintariad papingkayan paping manandig di siyad harubat to ay sa pagyahin pon di live mo imi lang mamarakam jadi papingilon di siya manandig di siya ki pahingi tong tok iyati kapi pamat gonding gonding pinga iyati kapi pamamagambawon katasoro ko migup-sigup matirid pagong pagong kiray daun migup-sigup siya til lagi tingko di siya monondig magambawon mo ribo 10 tulon di siya sigup kad obusan iti hitidit tulon ti kangkab itaruol mo nondig no kangumingo sigog kakatamot sa kaping idit gonding no kaya ako kuna dano kagito nga tingayaman ako kada ada ako diyom dua sarung got pinanahak siya kada siya dom kaya mumbal kada siya ako makiubat kasi antakan po diyom hingga matarol ko diya iti kantarin di kaya ako makiubat kasi yung ako iti kamon magikukod ay sa ikayakinan magikukod nagid aratihan ni datit iri na pa nga ako ni ka paingon ta kadami na mangon la idilo dako basanan baribo gumo na pa iya ko na nga atumban ko gumo pangalaman dako nakawaya dumegal di haras sa ngulo na tambalot isiya pa nga nakatano dami ihilot tapikong ailan dati tapikong nga boros-boroson ni mo tid obisa ki nga sayra no podid papoindalan no did acara iguruan ni tapikong amo nakadi siya suwangon amo na di suwangon iguruan ni di tidak kerasukan adi suwangon tok intong kumati guruan doho kasyo kailan ko daro adventis sa iti kakadiguruan kailan ko daro adventis sa iti kakadiguruan dat minintong gisyo tok kom hiri-hirin matid ako minitanud kad di tambalot jadi ihati no pa ipananud da kinarahingan tapat na pa kapit tumanod ako may taka na pa among kanta ka numegal digi aswangon aswangon to kadit guruan oilan ko daro adventis so hiti ka nga no kadit ihati na gidi may rikat di lagi kaubasan mo ti dia de ay garit ta kanupod orwalan na irin na magihom ta kanandod nunuralan dat mamalinga sidik kay garitan di iri nagi dat kadang-kadang got ihati no pati nga antakan na pod sihat to ko ki suhay mo ti boros dati ti sihat to ko no po tok tumanud ako kinarhingan miagal to ko no di Petrus po hingga ko no po mhiri ako no ka ihati nga kadang-kadang got antakan na pod sihat to ko paingkuran pa kaadaan kotbah ko no paingkuran pa kaadaan apatay to kapya nga kada to na tangkian de kinarahingan ka dugalon no gi kongay ngay no matibo mo gi kongay na dit nugar di kongay na di mangingintong ngay nuno di tarol kuti ka susuay mo tiri tong pinay pasihat to no po suway pandangan dati suway pangintangan to ko sumakit ko no po apo ilanam iri kasari apan dirian no jadi ingatan na dati lo okay kinarahingan da suway may takari katilat mangingintang ngay harmang kunoray tandoho di beribadah kepada menyembah kepada patung
menyembah nagila kayu-kayu ngai ila tadaw ko tudan-udan waig tok paginda siya no matiti tudan-udan waig kada ka mga langay lo tudan waig harnet kada ka mapamonsay walay dilo ka tudan-udan waig modasi tak no pa di tudan-udan waig ay say bida takalo tulon Israel nga dati na po di kakuhaan da amoy pamonsay diri nga alomokit kininan irihi akan ni kasabapahar mangyan ngyan ila na paragan lam tok hingga na po nga hinay lalo buli jadi paingira kiro gan hilal likod ko kasyo tok kasyo kan matudilad magirak-irak po tok dumala no matilo do dia sumambayang ko online kan matudilad kakalan pelo ka kita dati tikan tagi jadi gumo no pa cabaran dati kawaya ilet kulo iti tumaguang iti kinorohingan dasuay kada pendod iati mingki kinorohingan iati no pati wonsay de kinorohingan nuno na pay harad ti pamagunan wonsay de kinorohingan nakurat tungan dati sambaho kinorohingan ni sambahon dati akon kay lawon sa edisyo nah jadi maito kana panatasay dat ay sa da kinorohingan da suway okay kinorohingan modern nuno na pa'y milang mangantab dati rumikot minsan makumakinorahingan rini kinarahingan da suway de kinarahingan na modern kantab na po diya nakaraja no minsan makumakinarahingan iri mati ikinarahingan da suway de milan na papapainsado dia inat handphone no papainsado dia mantadat kinarahingan na suway na handphone milan na papapainsado dia inasawa no nah kinarahingan da suway jadi umantak kimi karuhang kada kau na papainsado kay sisaan ako kumakinarahingan tu iri na milan papainsado kinarahingan mo ti disuway milan na papainsado o gumo padari litang pinay nga 6-5 minit tadi jadi santab na pad ni milad papatangkid dati kumapananudan dati kumakinarahingan iri no mati kinarahingan da suway de sakirat tusin imila papatangkid dati kumakinarahingan iri ni kinarahingan da suway jadi iyati ikapuriman nilam nununi kinarahingan da suway isuang ako pasien dati paingkukura ka manong kiya di kinarahingan da suway iharaden do iyati ikadaw kaylo okay? Sakira na po tidak jujur ko kinarahingan na suway re o bintogod ka na po kinarahingan na suway no na pa milad papatangkid dat katumbayaan ng kay sisan dati kumakinarahingan iri ni kinarahingan da suway jadi makiano to ko I will go to ko dat sakira na po ihati na po asili da kinarahingan da suway I will go to ko kumakinarahingan sakira iyati na pam timpud dendo dadamot ta sumambah da kinarahingan da suway I will go ato ko pa nakalambat tat I will go pay miyaw to pay pasi to kapati harap ka kasari paluang dati that I will go kumakinarahingan okay jadi kung sikaw kumakinapagyampayan dati dat kaswabon na bay no makilah ko dadi kagod kumadati dat ano po agat ang makilaw ko dati isay di hitinumang kiadid di may ay gitan dati isuang dat sambayang keluarga dia lo okay muhat akom isay
tinumangkiad dito di. Keluarga besar anti Jusini Mangkiad. Keluarga besar anti Jusini, oke. Jadi liningkung. Ya, sio kumadilo ay tumbayan toko dat agayo nakabaling kahangan iti timpo doon do lobi pa di dat ato kami lod may pagisungko siyo di kakak Jusini Longkiad yang pergi meninggalkan kami. Kay siyo kumadi keluarga na tangkiadan oritan tokod isuang da sambayang nga harap toko dat iyo ko kadaw nga karahiti dilod isuang dat sambayang dati detino la. Okay, kanom yang pay po di tempinay masmil isuang dat kalimpupusan iti kebaktian dati talib no pati magisisa tokod isuang da sambayang. Kemonan iti mo bisusuay at tapurimanan torili mo dato sinuwanan kada katomo haroson lihon haroson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korong ay soko irat sinunod kadang katong Yesus na sondihon. Kanaw misis at akad isuang na sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kasuabon diti insan porong mikatihay kumadia, mantadit insana na kinapalidon dahay, hinggad asaru yahay dat tumongkia da sumap dia. Asaru nagyahay da turumikot ta kinarahingan da suway ka mantad dia. Tadaw da bayno kasuabon diti, napuri manandahay ri tangkiadan dahay insana niri gisambot asambulu o ginawa dahay rumikat kumadia. Tuhan kasuabon iti sumambayang nagyahay da mantak kapira-pira tambalin dahay dit amo asihat ikamulahingan dahay nagi insana ni jamaatun isuang masalah kesehatan manila anuay da kalingasan sakiram yang pay di karyano sakira dat ay mila kasari no koy lagunon isuang napalayanan may na yelo anuay da kalingasan mantadit masalah fisikal at kesehatan awayan dito sumambayang dihay mentekot keluarga besar di Longkiad hingga da sangulun mantadi keluarga delo tinumangkiad di bayno siyaw kumadi keluarga delo nga moidah dat orotian delo dat takan tipo magunan na itih na awayan dahay
hingga harati ka manda kapatayon nga itlang sana dahay da sumanu insan tadaw da sumanu insana na paringa katalib iyahay na po nga ay so da tarwol inapahit kapurimanan dahay dat ay haratong parurwol nagipitang kiadan nga ay so na di berkatay na keluarga dilo mayadat ang sasamadan nilo kada palaga so irogon dat mga pasiwatan na may pamalit dilo da tempo diti Tuhan pasaranday ko pasenday ko madia pagkipunan dahay tan sanan do sa dahay tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus amen.